Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Di ka di makagura, Marisa? Gura? Di ka di agselos? Selos? Di mo ka di apaan ni Roland? Nakaskas daw kang babae, Marisa. Kas makikita ka na ti picture na i-upload. Di ba, hindi kalman kadimbagam nga saan na kang madagas nga maitulnog ni Roland. Gabot impakada na kang nga at napapananda ka na kitiya office mate na. Dito ti mayanda. Resto bar. Kas makita mo, pair by pair. Di ka di agimon? Imon. Di ka di makagura. Pina, my friend. Awan kanyak di kita. Imon, riri, apa, gura. Nangaruna ti gura. Saan ko kagura ni Roland? O imposibleng awan ti relasyon da. Ito da ito yung babae. Kasi makita mo. Ano kung makita dito? Di ka maawatan ng babae? Sikat di Jack maawatan. Abi nga sikat agriri. Abi nga sikat kasla makagura kay ni Roland. Kat siya takin boyfriend kay ni Roland. Di ka maawatan? Bayang, takasaritak to ti boyfriend ko. Rumbing unay. Kaya rumbing unay salangadam. Kaya rumbing unay nga amuan mo. Anya ti relasyon da iti nga babae. Kaya sa dinut na pananda. Kalpasan di pa nag-iinom da. Saan da nga tanga pa? Napan nag-check-in? Check-in? When? Marisa, agpanunot ka, agtignay ka. Lukluk ko na ka di boyfriend mo. Gusto rin ba agkuti ka? Abi nga sikat adadag ang problema, imbis nga siya. Di ka mawatan, panawang ka malangin, subli akong tilabisan ko. Kinuna ni Pina, manunemi, gabatas lang makagura. Ngayon ka di, tirumbay ang gurain na. Jack mo ngamin ti word nga gura, Jack makagura. Awan ti kagura, api ko magagumura at. Ti gumurgura, kat nadagsin di barukong na, hanggang makapag-relax. Sa ti makagura, siya ka di nga, may sadayta nga basol kiniapod Diyos, nuguraem ti padang nga tao. Api ko mangguraet, ti boyfriend ko, kat boyfriend ko isuna, ipatpatig ko isuna. Api ko mga agselosak, kat nagdagdakkel ti pa nagtalek ko kinkuana. Agtalay ka kinkuana. Manong nemi ngem, adamad lang ngem na. Rantak, na inton umaynak dagasen ket itulod nak sadya balay, akit gagangin tulaing mata, nga agsalud-sudak keng kuana. Saan ka di akasya mano? Narumbeng unang agsalud-sudak keng kuana. No asinureta nga babae. No apay nga agsadsadag. Keno sa dinot na pananda kalpasan nga naggabuda iti dayta nga bar. Rumbeng lang nga kasat aramidek. Hangko nga salangadan nga agsalud-sudak tulaing. Tadyak kayat ti gumura. Jak kayat ti agimon. Tawan ti rumbeng na pagimunak manong. Gaputa, dakkel ti panagtalag ko iti boyfriend ko na ni Roland. At ito taga po na, no apay nga jak makarik na ti gura agsipud ta. Jak kayat nga da ka gurgura. Ken jak kayat ti gubura. Ngamin manong nemi. Inkarik ngamin ibagik idi nga jak to kayat ti agbalin akas keninanang ko. Manong nemi saan nakadimak kay litisidong datatang keninanang. Ngem na imatangak, no kasano idi manong nemi ti panangap-apa ni nanang kenitatang. Maladaw lang nga gawid pagsawsawan na. No andala papanan na agpakada di napalubusan. Biyang tulatan ni tatang tagliblibas. Kaya't nangasawan manong. Kay matangak ti saan nga
napintas nga relasyon dadatang kininanan. Nga lain ta tigapunan no apay nga nagsinada. Ket nabatiak iti sidong ni Lola. Ni Lola manong nemi iti nang padakkel anang pabasa kanyak babaen iti panagabel na. Ken panagburdana. Kaya di makapagturpusa kon adan trabaho, may isang taon nga trabaho iti amok manong nemi ni Rulan. Nga isupel lang tinakarik na iti ayat. Nga di aklunak isuna manong nemi nakaragragsa. Kaya naragsakak mat agsipot na dam boyfriend ko. Nga ipatpatig ko. Ket ingkarik inibagik nga jak tupulos guraen ni Roland. Ingkarik inibagik nga sangkuntong apapaen. Ingkarik inibagik nga sa anak tupulos nga gimon. Gabutag talekak unay kenkwan. Ket kasta nga ron tinaramid ko manon nemi idinagasenak nga itulnog. Impakita kenkwan na tinay-upload nga picture iti Facebook. Si kadeta di ba? Siyak. Asino neta nagsadag iti barokong mo. Asla na bartegen. Office mate ko. Pair by pair, ha? Yung pagkadagmat ken ka. Roland, abay, mabainak. Masalutsod ko man. Marisa, ito dahil nga nakita. Saan ka nga gimon? Apay nga gimonak. Kat patsakbat nga sisyak lang di babae ti biyak mo. Dinak ka di salangaden, apay ko masalangaden ka. Dinak ka di kaapa, uno apain, apay ko apain ka. Sabsabali ka, Marisa. Sana ka nagbidot ng piligan ka. Ngayon takit daw ko ka. Ano yung chay? Idit nak mamet, mapantamat ito dahil nga lugar. Kahit mo? Kahit ko Dinak pa yung date. Sige, i-date kayo dahil ito nga rabi. Intamit iti resto bar. Tingin kayo nangigan kat sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Marisa iti Ilocos Norte na pinaulwak iti gura. Ayan, gura. Sabali ni Marisa niya. Imbes nga gimon, imbes nga makagura, imbes nga salangadan nga pagsawsaon ti boyfriend na saan? Gayam, ingkarina, nga din ang tutultuladin ni nanang na, nga selusa, ken apera. Dadi na kayat, nga ti agbalinto nga boyfriend ken asawa na, ket agsina da. Pamagayam, padaanan nyo, tintay pa nang ituloy. Ket napimbinas to, ngayong kamangikan, iti pa nakaiportray, dito yung pakasalitaan ni Marisa, into no aldaw, iti 12:30 nga alas 12 iti program at tingalagip tinapalabas. Tatunggal maibasa, mabuyayo iti lagip tinapalabas. Maibasa ang mga mabuyayo muna dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award iti ababa apa nakaibasa na. So nga naman ka mga kayong agbibuya, paki-share, paki-like, kaya agpalo kayo kumati page ni Paring Ray no saan ka pa yung nakapagpalo. Kaninton may upload dito iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kayo kuma iti YouTube na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay ba? Kinawatan tayo ni Manong yu anemi dati, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas, host pa iti Idir Manong Nemi. Iti page nga Idir Manong Nemi, kan host pa iti Idi Kalman Line. Yeah? Kaya sabi ko matas ang kaya mamuma nga agbuya, kadagiti programa ti numutibiyang ni Manong yu anemi. Di ba naman agbubuya ta? Apa yung hangko mabasa, tinaganda. Ngam di ta ako agad mabasa mo yun. Apa nga ta? Sumbruman ti kwa? Mading ugali ti cellphone tayo. Di talata basa ikon. Ayan, pasensya kayo na very close up dito wa tayo. Oo. Dito ni Erlinda Estabilio. Thank you, Erlinda. And advance happy birthday can the Technical Sergeant Christy Estabilio to the 26 ni Josephine Stango. Napay ngagbubuya. Ken amin kayo ngagbubuya. May nagananda kayo man noon saan. Sublik dyan lang yan na. Pasensya kayo, no? Kuti-kuti na ito yung tayo. Hindi man denggan dato'y
naragsak nga awis dato'y second grand finalist tayo. Ito. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiestas and Tencedor Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Jimmy Borromeo iti Lawag City. Daggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang teragsak ko. Taday to'y pakasaritaan ti biyag mi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adumdongeg iti dayti a programa. Awisen kayo. Tayo surat yo met dagiti napipintas a pakasaritaan yo tadaragsak ti makabang. Naragsak ti mga bak. Sino nga ta 83rd grand finalist tayo? Yeah? Sino nga ta? Adan na talong weekly winner tayo. Kahit may salay nga weekly winner, ti pangtit pagpilyan para iti panakapili ti third grand finalist. Okay ba? So nga alak dito agundawan nga mga awis kada kay amin ti panagsurat yo o rin adda kay abroad no kas pagarikan ta kayat yo nga maisurat ti pakasalitaan yo, success story yo. Yeah? I-computer yo sa USN iti email address nga nemirruiz@yahoo.com. No saan nyo ba nakabalan, kahit yung adamang interview ka na kayo siyakon. Busy man di kita writer tayo, pati di kita writer tayo, kita awang pa-entry da. Adala may isang writer nga nag-entry. Datay na iba sa idi Sabado. Datay pakasalitaan ni Flor de Risa Rinen, panangisurat ni Reynaldo Dagupyon. Ni Reynaldo Dagupyon, adumat di kita na ipapablock nga article na ni Tabanawag. So nga makunamat ka may sa iso nga writer. Kaduan na, di kita may interview. Yeah? Dito yung first and second grand finalist tayo ko siyak tinang interview kada ko ada, siyak tinang ornos kada kiti pakasalitaan da. Maki-contact kay lang kanyak, dapat nang gasta kita siyak tinang interview kada kayo. Adreto yan adreto nakasalita imasadag kanya giti kalman, di ba? Idi kalman kita adreto first quarterly assembly meeting me nga all presidents iti Baska iti Lawag City. At imasadag kanyak ni Arsenio Asuncion. Hang isot presidente, vice presidente nga dalapanan ni Elvis Pascual nga isot presidente. That's 32C. 32C. Kuna na kita, sen, agsurtat moment. Kasto, nag-model na family damat gayam dito yung Lawag iti Champunin Sibil, Mayor Sibil Farinas. Wala Mike. Isurat ko to. Sige, no kayat mo, may kanto di studio, karobat naman ti barangay ko na. Tawa, napibinas do interview ang kalatan. Ayos, sige nga rin. Napindas ka ng di istorya na kabot ako na nagat. Idi nagdiskurso ak, idi na-awardan kami nga model family ko na. At nakasangit kabot tayo, baga kadakwada. Nagkasapulan, dagiti anak ko ti kwarta ti panagbasa da. Kaidak niya po Diyos. Kaidak niya po Diyos. Kabigatan na. Adan tun maitad ko kadakwada ko na. Head nga sawan, nainayunan niya po Diyos ti kwarta, nga kasapulan, dagiti anak ni Arsen. Parang ano. Kasyalang istorya, kapsat. Kat balagi amin, dagiti anak na, adape doon nga anak na, adad sa Canada. Kalang dyan, istorya, ya? Okay. Hanggang nagbabain nga mga istorya kanyak, tapos mat-interviewan kayo, tapos na kasta, kahit mailagip ti palabas, dagiti pakasalitaan nyo, nga pakagunudan nyo kakadakkel nga premyo, ken pakaadawan iti adal ken sursuro. Dagiti birthday ta nga aldaw, papagamin ti kablawan, sa tayo ituloyan nga iba, sa tayo ababang nga lagip ti palabas ni Marisa iti Ilocos Norte, nga napuluan iti Gura. Happy birthday kay ni Virgilio Sadiwa iti Laptrup, California, from your brother and family, LJ Sadiwa. Happy birthday pa kay ni J. Zen Mendoza iti Darigayos Luna La Union, from Mami, Daddy, and Ate Nika. Happy birthday kay ni Irene Ramil iti Oslo, Norway. Greetings coming from Papa and Mama. And once again, advance happy birthday kay ni Technical Sergeant
Christy Estabilio from Art and Erlinda Estabilio dito Hawaii. Ituloy ang aro din nga ibasa dito ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam to yung Marisa iti Ilocos Norte. Impakadanak nga rod manunimi ni Roland ken ni Lula ket pinalubusan na. Napang kami iti itang resto bar ket nadlaw ko manunimi nga adda digiti GRO. Ngem nanugot met ni Roland manunimi nga office mate na iti kinapartner na. Nga sa dinut na pananyo kalpasan na. Huy, uminom ta? Di mo iaw-awan. Mauminom ta? Sa tagpulutan, sa tantog order? Sige. Damok ti binom manong nemi iti beer, light met kedi manong nemi sak nagpulutan. Idi mangan kamin manong nemi kalpasan nga nakainumak ti talo nga bute. Haan ko ba't nga imasan ti mangan? Oh, i-take out talangin ti kita, sweetheart. Sige, nukayat mo. Itugot tayo ti papananta. Papananta? Tsak-tsakin. Ha? Rumbeng ka din. Gabot adda pa nagtalek ko manong nemi Kenny Roland. Ken gabot pa check manong nemi nga maaramid dagiti babae. Apik din nga Jack aramidan. Siyak nga girlfriend na. Jack kedin tagked-ked. Ang mga nuda ito ti saan na pangayatan kanyak no ked-ked ako na. Dito nga road manong nemi nga nagunod ni Roland ti kinabirehen ko. As-asog ka na reng-eng manong nemi tinang nang pagpag-idadaytang silad ti may isang hotel. Nagtultuloy nga maris rusas manong nemi daytang rabi ti unos ti talo nga oras. Manong nemi kastoy gayam, pudno gayam ti bagbaga, digiti nakapadasen nakamaymayat, may tayok-tayok kay tiragsak. Maulit-ulit manong nemi. Dito iko nga nangeg kini Roland manong nemi nga sika. You are my forever, Marisa. And I am your forever. Saan mo libakin? Adun di kiti babae di biyak kong sika pa lang ti virgin na tinagkwak. Ken, sika talaga ti pakariknak iti ayat. Sapsabali ka. Ngamadda nang balaag kanyak iti kabigatan naman ng nemi timawag kanyak ni Los. Sino ka? Siya ni Los. Office mate kan girlfriend ni Roland. Si kadedi kadwana nga idi nabartek kang kat nagsadag ka ni tiya barukong ni Roland. Huwag siya. Kat kalpasan dedi. Impanak ti hotel. Nagpapas kami ti hotel. Gapot si siya ni girlfriend niya. Saan lang ang siksika siyak pa ay. Di na ka di, kwak kaapa? Apay kung makaapa ka? Apaan kan? Apay di ka makiapa? Siyak ti tao nga, diyak amo ti makiapa. Katawa ka? Hoy, Marisa, laglagi pa, imununhak nga amang imitis ka, nga nagbaling nga girlfriend ni Roland. Isong isinam, magkisina ka keng kuwana. Apay ko magkisina. Nino ni Roland kas pagarin tayo mga bagang agsinatan, maramid ko. Ngayon mo siya ti mangisina keng kuwana, jak aramidin. Gabot ipatpatik ko iso. Adaywa, ti boyfriend ko. Apay ko mga adaywa. Kat umasadag kanya, kang kanayin ni tulnog na. Naididay di nga malam, nimi di umay naglagasen ni Roland sa anin nga motorsiklo na dukit kotse. At ako Simon, yung karigata ko, tap na saan nga delikado, ti biyahe. Let's go. Hindi anda ako nito nagtikot sa manong name. Papanantamanin, paalaak keng ka na tikot sa. Sa maulit man ti amin. Kung gayam, imawag ka ni Los, girlfriend mo kano, dedi kinaduang partner mo, idi ada kayo na pagka iti restro bar. Istoryak to keng ka. When girlfriend ko isuna, ngem sikat ipatpatik ko. Kinabudno, italayin ka nagsina kami. Kayat ko,
nga iti kabitan nga panawin ket agkalaysatan. Tungo tawag pala idi ni Los manong naming yung sangkon ngayong pangpangag aging ka nga dimtengen ti kaldawan ti kalaysan. Inimbitarak dagiti naganak kanyak manong naming imay dawet. Ngayon ni Lula itinangabay kanyak. Dito'y pa nga na maamok dagiti kakapsat ko iti ina ken kakapsat ko iti ama mano. Nagpadpada nga adda asawa sa bali dagiti naganak kanyak. Manong naming dakdalo na ipagyamanat, gabot tungtung palik ti karig. Jak to kayat tagbali na kaskininanan ko kunat. Jak kayat ti gumura, jak amot gumura, jak amot agimon, jak amo iti agapa, jak kayat iti apak. Iso nga ti panagdan nami manong nami keni Roland ken jak pulus inap apak. Jak pulus na karig na iti imon. Jak pulus na karig na iti gorak. Gabot namin pinsang nga ayat, timpaay ko keng kuana, akasmet iti panangipaay na kanyak. Talo manong nami, di kiti anak mi, may isang lalaki, ken dua babae, ket ni Lula, iti nakaayat ang mga awir kada kawada, no mapang ka magtrabaho nga padpada kini Roland. Ti pagyamyamanang mi, manong nami, ket nasalun at ni Lula. Uwain, naparagsit, iti tawanan nga 80. At ni Bisuna, iti gungloda nga senior citizens, ngayon maktibla tamit manong nami nga kay Juan kadagiti apo ko na tituod insardeng nan tinagabel ken nagborda. Naragsak kami manong nami ket awanen ti sa balipay nga kang kalayon mga daw-dawat kinapo Dios no di agtultuloy nga ragsak mi nga sang kapamilya ken ti salon at ni Lula. Tultulungak met manong nami dagiti kakabsat ko iti ama ket kakabsat ko iti ina nakastang kasapulanda ket siyak ti kapipintasan ti biyak na kada kami ngagkakabsat. Ito nga ron, ti pagkasalita, thank you, tilaing mo nga nang ibasa, ket sapi ko mat, at dapat di batik ng alal, liwliwakin pagsalamingan ti biyag. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Marisa, iti Ilocos Norte. Pamagayam ka nangigan, madlawlyo siguro nga talagang ababala ang ti panakaiportre ng ngayon gapo na ako na, kada kayo, into na aldaw, alas 12:30 hanggang alas 6, alas 2, lagip tinapalabas dito Action Radio, DCJ Silawag, in kay to buyaen kendengken tapno napimpinas ti panakadungegyo. Hello kini Reynaldo Agulay, thank you for watching. Kasawat ang kini Abalayan Narding Gawiran. Iti kabungaan Abalayan, kumusta ka dita? Ni Rubin Sabinay Rasalan. Thank you for watching. Erlinda Pante Rosete, Erlinda Estabilio, awan ni Pante Rosete. Hanga nakabuya. Yan. Okay? Ken kahit kung nga pagyamanan, i-acknowledge sigiti kang kanayon nga ag-share, ken mga ted iti importansya, deto'y payawan, Disyembre, ada. Page ni Paring Ray, ayan, digiti agbibuya, kanang dingdingag ni Rizal Kahimat, senior, iti Iba Beach, Hawaii, ni Floring de la Cruz. Floring de la Cruz, iti Eva Beach, Hawaii matlang. Ni Estrella Haduka, iti Eva Beach, ako na dudaya. Ni Nesita Tugib, iti Waipao, Hawaii. Ni Carlos Akupan, kumpadre Carlos sa Hawaii, iti Akupan ti Hawaii. Ni Amante Palting, ni Bayaw, iti Hawaii. Ano ta? Ni Renato Pongtilan, iti Hawaii, ni Remedios Aguilar, Washington State, USA. Nastawatan kini Garmen Ernest Juk, iti Canada, ni Rowell Kadawas, iti California, ken kastamatan, ken ni Aurelio Fiesta, iti Hawaii. Okay, padaanan dak madamdama, into na madamdama iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi, agigita ito. Thank you for watching.